Ne govorim tam. Vlog številka 0,0. Jaz sem danes zelo seksi. A to sploh V snima? sanjah živimo. A fen je dol v Bosni? V Bosni ni fenov, Kako bo? so sam fenomeni. Veš, kaj je fenomen? Ja, vem, ja. Človek, moški, ki zna feno pomeni. A ja, fen, oh man. A pol fen vzamem s sabo? Ne. A si želiš fenirati lase? Če bom šla si jih umit, jaz ne morem biti zmaknjena. Vzem? A ti pa izpiham tako. Dej, začniva nos. Nos. Okay. Ključ od avta? To bi lahko bilo zelo cool, a ne še enkrat. Pa boš izrezal. Vprašaj. Ja, okej. Ej, kaj pa ključ od avta? A čakaj, Ne, se da bilo bo redo. kul izpadala. Kaj, ni bilo cool? Ja, če sem se začela smejati. Čakaj. Ej, kaj pa ključ od avta? Ne skrbi, tukaj imaš. Vlog številka 0,03. Kam greva midva? Morje. Ne, prvo greva v Bosno. V Bosno se ide. Morje vmes za nazaj, postanek. Ide se v Bosno za maj. Što ima ljudi? Ne, ni tako. Ne se ti da je tako. Še enkrat. Jaz se upravičujem. Vsem, ki to gledajo. Kako pa je? A? Pa tako je, ja. Dej še enkrat. Ne, Ajde, še. ne, Dej. ne. Dej. Jaz sem Bosanka, to ajde. Sam to znam. Muška bosanka. Dobro, no. Sram me še malo. A te še sram, da sem se boš sprostil. Je. Zdaj, ko bom prišla tja, bom na glupa rekla. Si že dovolj. Zdaj, da pa mislim, da sem malo rada. Ne moj lagati ljudima, dej. A veš, da sem zadnjič ugotovila, kaj je fora vlog. Blog, Video. ampak video. In pa je vlog. Ja, nisem sploh povezala, da je to fora. Cool. In ti praviš, da boš zdaj v Bosni še bolj glupa, kao. Pa kaj boš ti boš retardirana? A si? Ja. Kaj boš povedala? Da sem ful seksi. Kar grem. Čau. Upsi. Ne vem, kam id zdaj? A nisi rekel, da bi šel mogoče na Šmarno? Ja, sem rekel, ampak problem je, da sem ful lačen. Pa hofer najprej, vse nabava, jest pa pol. Najboljši to hofer. Ja, itak. Pa nabava vse? Ali hofer po. Meni, da ne morem iti zdaj toliko lačen na Šmarno. Ja, itak. Se ti sploh nič nisi jedel še. V bistvu lahko grem. Sem že šel bolj lačen. Sicer pa si... Evo ga, prišel je dvom.
Prišel je tvoj Osem. vse, ja. Ja. Ti sam pel, Admir. Ti sam pel. Prav prišel je zdaj Da nama dvom. slučaj tako, nazaj v Ne, domov nazaj. Varno, ne? Ampak, a zdaj sam za zdaj? Ali tako prav fasom ga? Ful sem lepa. Lej to, kakšna Zdaj neči se gledati tam. No. A gremo v trgovino ali ne? Ja. Aj, tak. Zelo, nisem pričakovala tega danes. Ful mi je tako lepo presenečenje vse skupaj. Pričakuj nepričakovano. Zdaj bom sem gledala. Di ti voz, pizda. Ok, en update. Zdaj Šmarna gora je... Dežil. Prej si vdežil zdaj. What? Wow. Jaz Gorenjske. To je en update. Mava trip planiran. Tako čudno delati. Ful je awkward. Ja, se stvari. Mama trip planira, da greva do Bosne, tam kjer sem jaz, in potem bomo tam par dni in potem gremo čez Plipička jezero do morja in nazaj do Kopra. To je plan. Nova, we can do better. Ja, ja. Jaz se vozim, tako da žal ne moram. Ok, dolžni smo en update, ker smo trije, ne? Smo. Ne veš, nikoli ne veš. Fuck. Opravila sva s trgovino, opravila sva Šmarno goro in zdaj greva na en trip po... Jaz to moram dokončati, tako se mi zdi Neumno to razlaga. neumno razlaga. Ja. Vse te videl, kvar. Ne, skratka, se gre na trip, recimo temu trip, Giro? ni Giro. Mislim, je krog bo, mislim. Ne bo pravi krog. My god. Stop explaining. Mislim, da lahko sem blooper se dalješ. Poročno pravga materijala. Plan je Bosna, Cazin in potem do morja in nazaj v Slovenijo. Zakaj si tako jezen? Nisem jaz, to je sam pač, da neham se popravljati. Opravila sva s trgovino, bila na Šmarni gori, tako da zdaj pa sam še čevapi čakajo. Zdaj pa jaz moram jesti, ker nisem jedel nič. Zapisal mi je najljubša. Da malo dodamo tej pesmi življenja. Ne moramo reči, da gremo v Bosno, ker res nisem tako pričakovala. Zakaj nisi pričakovala? Tako koliko čepsi. Če se družiš s Bosancem, boš šel prej za prvomajske v Bosni. Mene se še glava boleti počela. Puštimo. Ja, ampak čez tam. Če da ga vidim, pač. Vidim, Tam je bolj dol. če si lahko huda. Zdaj, že boš videl. Mora biti čez. Glej se. Ne vidim dobro. Vzmem pa ta za čorave. No, sam ne miš raztigan. O, jaz vidim! Čak da vidim, Oh, kako je fuck. v temi. Vmes kar skupaj sem cool. Čeprav še vidim, ampak sem cool. Važno, da si cool. Bomo tudi cool v rešilcu pizda. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.
mi je všeč. Kdo je to? Leona Lewis? Ja. Run. Ne. Ja. Fire, run. Run. Ja. Run, run. Od Snow Patrol. Ja, Snow Patrol into the wild, into the fire. Ja. Chasing Cars. Ne? Meni zaupaj, boljš tista. Boljši. Boljši in nujno prav. Boljši. Liar, liar, as if you have a choice. Tomato poslušala sem original, ampak sem ga poslušala skozi potem, ko sem šla na žito. Ne, se so lepi tako, pač je, se puca. Ne paše. Baš mene briga, kaj si ti poslušala, ko si šla s fantom na radio. Jebe se me. Jebota. Liar, as if you Ovo slušalke. if you cannot hear my voice. It's such a dear. Že puni Chasing Cars, ne me puca. Ni. Jaz grem staviti za en zelo dober blowjob, tudi to Chasing Cars. Chasing Cars za blowjob. Ja, Kaj- ampak A če če imam jaz prav, če imaš ti prav, ti meni- jaz te moram popušt kurat. Ha, A? ti meni to moram Jaz te povedati. popušt. Okej, dobro. Če ne, pa jaz ne. Da imaš velikega. Expectations. Piš Snow Patrol Chasing Cars v YouTube, ker me res zanima. Ti pa praviš, da je kaj? Into the fire. Chasing Cars. Snim, da mi bo neko pušio malo. Ja. To je Chasing Cars. A nikoli nisi to. Zdaj ti bom pa dal Into the fire. Da bi samo še malo pustil. Oh man. Zdaj bo opa, biće pušenja. Tako. Ne, Snow Patrol se to. Pa maj tudi ti nimaš prav. Noben od naju nima prav. Snow Patrol so zihar. Slušaj. To ni tako manj. Ampak je pač podlaga. Dej neki Snow Patrol je original in je naslov Radio. Snow Patrol Radio. In jaz sem imela prav, ker sem rekla, da je Snow Patrol Radio, potem sem izbegal, ker sem rekel, da radio sploh ne obstaja od Snow Patrol. Snow Patrol je Radio. Tako da jaz sem prav. Ja. Res. Tako da, Noben jaz ga te pa ti ga meni. Vic time. Zaprav. Izgubitev se moja in Hasa. Ja, mora. Če gremo v Bosno, mora. Je primerno. Na nekem otoku, kjer ni nobenega. Ker sem moja med vas tam. Ja. Kako pa je bil brodolom? Ja. In skupaj s tem, ne me prekinja. Zdaj, izgubil sem na otoku, brodolomca. In čez 2 dni prinese morje še eno škatlo jagod. Ja. To veliko škatlo jagod. Ona že 2 dni nista jedla, ker se ne znata nič zajesti. Prav mu je, evo ga. In prav, Haso, kako ćemo podijeliti mi ovo, a? Kaže, moja, pa dej ti si pošteniji, dej ti. Otvori
Jednu ti, jednu ja. Kaže, Hasu, dobro. Otvore jagode i Hasu počne. Jedna min, jedna ti. Jedna min, jedna ti. Jedna min, jedna ti. Jedna min, jedna ti. Pol odjednom počne. Jedna min, jedna min. Jedna min. U muju. A gdje tebi? Kaže Hasu. Pa dobro. A, gdje tebi? Bog pomagi vic. Subscribe, če sva zabavna. Pa če nisva tu. Tu če nisva ja subscribe, share, like, bu 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 bu.